Isaya mriango 4 mstari wa kwanza hadi wa tandahu. Siku hiyo anaachafungahe mandambwira mlume mwenga mang'ambe funda dzirisa enye na kudzivika enye elanga fwangwe fwacheo ufuusire aebu. Siku hiyo Bwana andamboza kitai kicho kindakala kidzo kidza chenye ngoma na matunda gatsi gandakala madzo sana na gakufahiza kwa utuwari wa Israeli mariothia ao mandio sala Sayuni na kurichwa Jerusalemu mataifa aeri, yani kila mtu aliyekundhikwa kaisa mario moyo mo Jerusalemu. Bwana andawagesa uchafu wa anache asayuni na kusa kilatso cha Jerusalemu kwa roho ya kuhukumu na roho wa moho. Gonya Bwana andaumba ingu riri rindafinikira mlima wosi wa Sayuni na sehemu zosi za mutunganano wakati wa mtsana. Kidza andaumba mosi na mlangaza wa moho biririkao vifinikire wakati wa usiku. Zaidi ya vizho nguma ya Mlungu indaufinikira na kuurinda mudzi wosi. Bai iyo nguma indakala kivurivuri cha kuachinga na dzoho ra mtsana. Kidza indakala chimbiriro na chinga yao wakati wa luvuto na vula.